الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Cemaat, indi biz mana bu jum'a kunlarida ham ertaga bizning 1-iyun kuni, 1-iyun kuni aytalar endi bolalarni saqlov kuni. Saqlarga narsadan deb ma'noda endi shu zulmlikdan, shunday turli adalsizlikdan, shunday ayblardan saqlov. Ham din yog'idan qarasak jamoat eng zo'r zulmlik bolaga qarata ul onu durust tarbiyalamoq. Ham Alloh taolada onun turunda ayta bolalarni saqlag'iz deydi Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu. Ey siz iymon keltirgan bandalar diyor Alloh taolo. Ku anfusakum va ahlikum narun. O'zingizni ham o'zingizni, oilalaringizni, bolalaringizni o'tdan saqlag'iz deydi. Saqlag'iz, jahannam o'tidan saqlag'iz deydi. Yilina bir kun tugil, kun sayin onun turunda o'ylab turig'iz deb Alloh taolo aytadi. Waquduhan nas wal hijara. Hamdi onun şu jahannamning o'tinlari o'ldi kishi bo'lib tura, kishilar ham toshlar deydi. Jahannam o'tina o'tin kerakmi, og'ash kerakmi? Onun yonu şunun hatli kishli, onda şu tosh solsangda u tosh yana o'tin kebek, og'ash kebek. Ham shuni bilan birga onda kishini kirtalar. Mana shu o'tdan dey Alloh taolo saqlanig'iz, ham o'zingizni, oilalaringizni saqlag'iz dey Alloh taolo. Ham jamoat darsdan da mana bu dunyoga qarasak, turmushimizga qarasak, biz bu turmush uchun bir ko'p kuch solamiz. Şu bolalarimizni mana bu turmushda onun şu turmushi yaxshi bo'lsin deb endi ko'p tirishamiz. Kuch solamiz, vaqt solamiz, aqcha solamiz, institutlarda o'qitamiz. Bolaning tegi bu dunyoda turmushi o'ngishli bo'lsin uchun. Ham jamoat mana bu turmush ul bir mezgilgina oxiratga qaraganda. Oxirat ul mangilik. Mangilik degan so'z onun shigi yo'q. Bu dünya ko'pmi bo'lsa da, ko'pmi kishi bu dunyoda yashasa da, u bir mezgilgina bo'lib turadi. Hamma shu bir mezgil uchun biz shuni hatli ko'p kuch solamiz. Mana bu mangilik oxirat uchun bizning mana shu yoqdan ihtiborimiz bormi, yo'qmi? Biz mana bolalarimizga qarata, mana shu yoqdan bolalarimizni tarbiyalaymizmi, yo'qmi jamoat? Alloh taolo bizga azir bo'lib bir tigi zagotovka ettirib bizga bolalarni berdi. Ularning endi ko'ngillarida iymon hislari bor ul bolalarning. Mana Alloh taolo berdi bizga bolani. Bu dunyoga bola kele, kichkinadan ul bola Alloh taologa ishonadi. Kichkinadan ul bila mana bu dunyo ul vaqtcha narsa. Onlarına biz onu tarbiyalab o'tan yoqqa yo'naltamiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam onun turuna nasadi, her bir bola deydi, her bir bola. Bir nindi bunda iskarma, bir nindi isключение yo'q. Her bir bola deydi, yuladu alal fitra. O fitri iman bilan tug'adi bu dunyoda deydi. Lekin deydi, onları onun atiyanisi, ya onu Nasara kishisi ittirib yasay. Ya onu Yahud kishisi ittirib yasay tarbiyali. Yoki deydi Majusi kishisi bo'lib yasay. Majusi yıl bitinlar endi tigi shunday bir putlarga tabinu. Hem endi mana u tarbiyadan turar ekan. Hem mana shu jamoat biz mumkinchiliklar bilan bugungi kunda foydalanamizmi, yo'qmi? Mana Alloh taolo bizga berdi mumkinchilik. Mana bola berdi, hem biz shu bolaning tigi lazzatin, bolaning rahatini ko'ra olamizmi, yo'qmi bizdan turadi. Hem onun için cemaat mana bolani durust tarbiyalarga kerak.
Менә ул яктан безнең хаталарыбыз бар. Birinci хата нәрсәдә? Без инде менә буыннарның элемтәләре безнең изелде җәмәгать бүгенге көндә. Менә әби бабайлар үз тормышлары белән яшиләр, әти әниләр үз тормышлары белән яшиләр, балалар үз тормышлары белән яши. Әйләни зур бәйләнеш юк. Тәрбия ягыннан. Әйе, бергә җыелышалар, бергә кайдыр бәлки ниндидер чараларда катнашалар, ләкин менә бу рухи бәйләнеш гаиләдә югалды. Kimdir bir bu namaz укый, мәсәлән, бабай намаз укый, анда әбише намаз укымый. Әби намаз укый, малайы намаз укымый. Малайы намаз укый, анда аныклары намаз укымый. Яки шул малайның әти-әнисе намаз укымый. Менә һәрбер кеше үз тормышы белән яши. Менә безгә җәмәгать, менә бу тәрбия ягыннан, менә бу элемтәне булдырырга кирәк яңадан. Аның өчен нишләргә кирәк? Аның өчен җәмәгать менә шул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кушкан нәрсәләрне эшләргә кирәк, дөрес иттереп. Шул ук тәрбия ягыннан, тәрбия кашан башлана? Инде шул үзеңә тормыш иптәшен сайлаудан башлана бала тәрбияләсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям диде, шул иләнергә бурады 4 сәбәп белән. Беренче сәбәп ди ул байлык өчен. Яки анда birinci sebep matурлык өчен, икенче сәбәп байлык өчен, өченче сәбәп ул бер дәрәҗә өчен, һәм дүртенче сәбәп дин өчен ди. Һәм иләнгәндә ди, иләнегез шул дин сәбәп белән, дингә карап. Сезнең кулларыгыз кыры булып калыр. Кыры булып калыр дигән нинди мәгънәдә? Сезнең тормышыгызда кайгы булмас. Кеше бик каты кайгырса, куркып китсә, бүтән бер шундый каты хис булса, аның кулы тизләп китә. Юешләнә кулы. Һәм менә шуны белән чагыштырып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә дини кешегә иләнсәгез, кияүгә чыксагыз, кулларыгыз кыры булыр. Кыры булыр дигән, менә шундый бер тормышыгызда тынычлык булыр. Кайгырырга әллә низу сәбәпләр булмас. Һәм менә бүгенге көндә җәмәгать, менә без шулай иләгәндә, кияүгә чыкканда, менә бөтен якларга карыйбыз. Квартира бармы, юкмы? Машинасы бармы, юкмы? Эше бармы, юкмы? Эшендә нинди зарплата? Бөтенсен тикшереп чыгабыз. Ләкин нинди бу кеше дин ягыннан, әни кеше кебек буларак, әти кеше кебек буларак, ул якларны кайгыртмыйбыз. Әйтәбез, ярар, үзләре белер ничканда гаиләне алып барга. Иң мөһим квартира булсын, иң мөһим машинасы булсын, иң мөһим яхшы зарплатасы булсын. Әле кыз ягына түгел, ир ягы да шулай әйтә. Кызның яхшы зарплатасы булсын. Яхшы дәрәҗәле эштә булсын, акчасы яхшы керсен кулына. Шул якны кайгыртабыз. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям диде, бала тугач ди, бала тугач. Әти әнинең эш вазифасы бар ди шул балага карата. Беренче вазифа балага матур исем сайлау. Икенче вазифа ул баланы тәрбияләү. Өченче вазифа баланы инде шул кияүгә бирү, иләндерү. Бу да вазифа. Карарга кирәк, нинди без балага теге тормышка юл бирәбез. Әйтеп торырга, киңәш итеп торырга, менә ул якны җәмәгать әгәр дә без тырышсак, безнең менә бу дин хисләре безнең шул буында таралып, инде киләчәктә Алла бирсә, менә бу буынның элемтәсе ныгая кешеләр арасында. Аннары җәмәгать икенче хатабыз тәрбия ягыннан нәрсәдә? Без бу дин тәрбиясен бераз соңракка калдырабыз. Biz һаман әйтәбез, теге илгерербез әле иртә. Анда 3 яшьтә бала бераз яшә башлый, без аны бер теге кружокка бирәбез. Рәсем ясый торган кружокка, бии торган кружокка, каратега алып барабыз, спортзалга алып барабыз, бөтен җиргә йөртәбез. Шунда әйтсәң, менә мәчеттә хәзер җәй көне анда 3-4 яшьле балалар өчен бер курслар, кружоклар була. Кеше әйтә, юк иртә әле. Әле ул аның хәтле аңламый.
Anları məktəbə yeni başlayın 7 yaş tulğaş. Kişi ayta əli irtə, əli məktəbdə zor nagruska. Bir ikinci klas okusun, anlar ikinci klasta biri biz əli. İkinci, dördüncü klas kilib jitə, hazır dördüncü klasta 20 nəsəm anda biriyə kirək, egzaminlar. Əli irtə əli, anları 5. klasta kuşkeş. Anları 7-8 klaska xətli irişkeş, indi bala özü barmayanlar. İndi bala qızıq deyil, hər qoya ətiyəni etken yerге barırğa. İndi məclislərdə qoyruqlarda şulay oturasın, şulay siləşib gitəsin də, bunda bir şunday yigit otura yanımda məsələn. 35 yaş tirəsimi, 30'dan artqan indi 40'a yaxın ayğanmı? Şundan sırap gitəsin bu yigitdən, nişik məşidkə yerisinmi, məşidkə barırğa tilək barmı, yoxmu deyib, əli bu yigit söz aytırğa ilgimi yanında anda ənisi oturamı, əbisi oturamı, ey Hazret irtəli. Yigitkə indi 40 yaşqa yaxın ayğan, əli irtə, məşidkə barırğa. Əli ilgirməgən. Mənə bir cəməğət, mənə bu nəsəni şulay suzub qaldırabız. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi, 7 yaş tulğaş, indi balağa dey, əmr itigiz namaz oxurğa. İndi 7 yaşlı bala bizning əzir bulub, dinni dürüst ittirib anlab, indi namazını tigi rahatlənib oxuyturğan bala bulurğa tiyiş. Demək Fatihasında bilə, İxlasın surəsində bilə, At-Tahiyyatında bilə, Qunut duasında bilə, bitinsin bilə 7 yaşda. İndi onu bilməsə, 7 yaşda indi rahatlənib bizning yanımızğa basıb namaz oxumasa, demək biz indi sona qaldıq. Həm indi aldağı bulğan buğunlar, qalinlər eytələr idi, bizni tərbiyələgəndədir, başta imanını bizə irətələr idi. İmanını, namazını tügül, başta imanını irətələr idi. Allah tərəfində siyirlər idi. Onlar idi bizə Qur'an'ını oxuta başlayırlar idi. Qur'an'ını oxurğa irəngeş, Qur'an'ını oxuğanda bizim imanlarımız artıb duraydı. Nə şunday tigi təcrübə. Başta imanını, nigizini salalar. Onları Qur'an'ını irətib, şu nigizdə Qur'an özünün tigi nəticəsin birə anları. Həminə ul yaqdan cəməğət minə vaxtını tigi yuvaltmasqa kirək. Kişkinədən ökəyi bitinsi kirək, sport zalı da kirək, krujoğu da kirək, bala bitin yaqdan tigi bir üskən, bir şunday yaxşı rəvişdə bulğan bala bulurğa tiyiş. Lakin cəməğət din yağını unutmasqa kirək. Din yağın hər vaxtda indi birinci urunğa qoyurğa kirək. Mənə bu vaxtda biz şu dinni, tərbiyəni diriz bulğan kişilər bulabız cəməğət. İkinci xatabı cəməğət nəsədə tərbiyə yağından biz indi tərbiyəni qarağanda qoy bir vaxtlarda şu bir yaqtangına qarıyız tərbiyəni. Məsələn, kimdir şu tən yağın tərbiyələrə tırışır. Sport şkolu, futbol, hokey bulsun deyib indi. Kimdir tigi aytə mənə ol tən yağı mühim tügül, benim işin mühim akıl yağı. Mənə 2 yaşdan Kitay tilini iğrensin, 5 yaşda İngiliz tilini iğrene başlasın, onlara anda nindir matematika iğrensin, mənə şulay balanı akıl yağından üstürələr. Hem din yağından da cəməğət ul xatalar var. Kimdir məsələn, şu iman yağına bir zor ihtibar bir balağa. İman oxuta, Allah Teala'nı irətə, Allah Teala balatını, tanı namazını oxu, lakin əxlaq yağı yox ol balanın. Mənə andibalar bugünkü gündə bizim məşlədə bir küp. Şuluq Ramazan ayında bulsun, taravih namazlarında bulsun, iftar vaxtlarında bulsun, biz onu bütünümüz görüb durabız. Bu bizning şu tərbiyənin şu xata yaqların. Əyi, imanlı bala, Allah Teala tanı, duasını bilə, lakin iftarğa oturğaş, özü nişik tuta olanda, istel aldığında. Yaşlarga hürmet görsətəmi, yoxmu? Tuqtalı mənəmində, ılı yaşdaki kişilər, onlarga uğrum qalsın əli deyib, andi fikirlər var mı, yoxmu? Mənə Dagestan Şişdən yaqlarına barğan kişilər, bütün sisiylər, aptırab qalabız deyib. Bir ılı yaşdaki kişi kirsə bölməgə, yaşlar şunda тұрып basalar.
Басып торалар. Bu ылы яшьтәге кеше я утырганча кадәр, я чыгып киткәнчә кадәр. Аннары чыгып киткәч утыралар. Яңадан керә, яңадан сикереп торалар булар яшьләр. Бу кунак килгән, безнең яктан кунак килгән, аптырап тора. Инде бу нәрсә инде тагын? Таман сият утыралар, утыралар. Менә шундый тәрбия аларның җәмәгать. Уларга шундый хөрмәт. Шул ук Үзбекстан, Тагыстан якларына барсагыз, анда менә җыелалар яшьләр мәсәлән урамда, бер 10 яшь тора. Bir тавыш чыкмый шулардан. Яннан үтеп китәсең, аларны күрмиләр дә алар. 10 кеше нәрсәдә яшәп торалар бер урамда җыелышып. Безнең тирәдә мәчеттә бер 3 яшь кеше җыелса, бөтен мәчет тавыш белән тура. Беренче этаж, икенче этаж, өченче этаж. Бер 3-4 яшь утырса. Акырышып, бакырышып нәрсәдә чирәшеп яталар. Кай җыелсалар да. Ул менә җәмәгать безнең шул тәрбиябезнең хатасы, без бер якка зур игътибар бирәбез. Ләкин икенче як безнең аксый. Ахлак ягы бездә мәсәлән тәрбияләнмәгән. Иятелмәгән. Менә шулай эшләгез, шулай тотыгыз. Менә уллар янында булай булыгыз дип. Әйтелмәгән. Әйе, менә Аллаһтан таныгыз, җәһәннәмнән куркыгыз, җәннәткә омтылыгыз, ансын турында әйтелгән. Ләкин менә бу дөньяда, менә бу тормышта ничек ул иманның әсәре булырга тиеш? Ничек ул саваплы эшне эшләргә тиеш? Аның турында бала белмичә калган. Ул яктан тәрбиясе җитмәгән. Һәм инде җәмәгать иң зур шулай ук менә ул яктан хатабыз, без инде менә күп вакытларда уйлыйбыз менә гаиләнең тәрбиядә зур өлеше һәм калган якларны бик игътибар итмибез. Ләкин җәмәгать тәрбия дигән әйбер, ул әйе гаиләдән күп нәрсә тора. Гаиләнең өлеше зур, ләкин җәмәгать бүтән якларның да өлешләре бар. Шул ук мәктәп ягы, шул ук урам ягы, шул ук дуслар ягы, шул ук менә безнең бүгенге көндә телефон кулыбызда, интернет, анда ниндидер уеннар, сайтлар, группалар анда. Менә җәмәгать без шул гаилә ягыннан баланы карыйбыз, ә менә бу яклардан без баланы күп вакытларда онытып калдырабыз. Менә балага телефон тоттырабыз да 1 яшькә җиткәч. Анда 7 яшькә җиткәчме, 8 яшькә җиткәчме, и безгә рәхәт, эй бала тыныч кына утыра. Күренми дә, ишетелми дә, сорау да юк. Шул баланы ашатып торсаң, телефоны белән, шул бик рәхәт тормыш. Ул бала телефонда нишли, нинди кая утыра, без аны белмибез дә, карамыйбыз да. Аннары ул бала шундый интернетка керә дә, карый да, караса анда наркотик сатып була икән. Акча эшләп. Идән дә чыгарга кирәкми. Теге интернетта шулай адресны калдырасың, моны эшлисең икән, акчаны күчерәсең, акчаны кабул итәсең. Сиңа әйтәләр, хәтта сиңа кирәкми дә, белмишәргә кирәкми. Менә без сиңа карточка акча күчерәбез, хәзер телефоннан карточканда ачып була, банковский карточканы. Һәм син шул акчаны безгә алып, безгә бирәсең. И бер өлешне без сиңа калдырабыз. Аннары берничә вакыттан соң, шунда полиция килеп төшә дә иләренә, сезнең баланың карточкасы менә шундый эштә катнашкан, наркотик тарату эшендә катнашкан. Әни кеше аптырап кала, кеше аптырап кала. Ничек инде бу булырга мөмкин? Балабыз урамга да чыкмаган. Без эшләмәгән, ул безнең шундый яхшы тәрбияле бала, тавышы да чыкмый, бер нәрсә дә чыкмый. Ул шулай менә телефонда утырып, менә шундый нәрсәләргә кирип киткән икән. Ә без җәмәгать, безнең хатабыз нәрсәдә, без шул нәрсәне карамадык. Бу әйтәбез, бу баланың телефоны ул теләсә шуны эшли. Юк. Җәмәгать карап торырга кирәк. Кая нинди группага кергән, нинди нәрсәгә кергән, хәтта менә шул мәсәлән, баланың анда ВКонтактеме каямы үзенең ачылган шул битләре бар. Шул битләргә кирергә кирәк. Карарга кирәк, нинди видео карый, нинди нәрсә карый, без аны белеп торырга тиеш. Ул да тәрбиянең бер өлеше. Урамда кем белән очраша, нинди кешеләр белән очраша, исемнәрен белергә, нинди гаиләдән белергә. Менә ул вакытта җәмәгать без инде балабызны менә шундый бер хәтәр әйбердән саклап кала алабыз. Белеп, менә шул карале бу яхшы компания түгел, менә мондый кешеләр белән аралашма, менә бу яхшы әйбер түгел, андый нәрсәне язма, анда статусларга ниндидер әйберләр чыгаралар хәзер, нәрсә генә юк, менә ул нәрсәне инде безгә белеп карап торырга кирәк. Шул балаларыбызны дөрес тәрбияләр өчен.
Hem dördüncü narsa cemaat indi Peygamberler bizge küsetken misallar, Allah Teala bizge şu misallarını Kur'an'da, ayetlerde küsetken, ul indi dua kılıp durur. Her vakitte Peygamberler bağlar için bigrekte her vakitte dualar kılıp duralar idi. İbrahim Aleyhisselam'ın misalı, şunun sözü var Kur'an'da وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ. Ya Rabbim, beni de yırak kıl, pıtlarga ibadet kılıdan. İbrahim aytam. Hamnanlar nasıl dey? Hem benim bağlarımda dey. Hem benim bağlarımda. Özü nasıl hem bağları nasıl? Buten ayette Allah Teala bizge İbrahim sözünü iriştire. Rabbi cealni muqimas salati. Ya Rabbim, meni de namaz okuşulardan, namaz turguzuşulardan buldur dey. Ve min zuriyati. Hem benim neslim de, benim bağlarım da, anıklarım da şundi kişilerde bulsun deyip indi İbrahim aytdı. Zakariya misali mesela Kur'an'da Allah Teala aytı: Rabbi habli min ledunke zurriyeten tayyibeten inneke semi'ud duha. Ey Rabbim de Zakariya aytı: Mina di bulet it özünden salih tayyibet yaxşı bulgan zurriyetli nesilini di bağlarını. İnneke semi'ud duha. Dürüstlükte sen dua işitüşedi. Mina dua kılıp indi biz cemaat şulayuk zor neticelere erişe alabız. Fakat bizde mina şu neseni unutmaska gerek. Yışrak dualar kılıp, yışrak indi Allah Teala müracaat etip, indi özümüz için, ailelerimiz için, bağlarımız için, ınıklarımız için, nesiller için her vakitte dua kılıp durga gerek. Belki mina bir zor sebep, biz mında bulubuzun, mina bizning abi babayla dua kulları. Biz indi mina bir ağır şırdını üttik, dinini tıydılar, meşitlerini içtiler. Lakin şuna koramastan mina bunun günde meşitler işlep tura, kişiler meşitlerde yaşlar kubeyip tura. İndi şulardan yaşlardan sırap durasın, nişik meşitke kildin, nişik mina şulay senin konuline bu fikir kirdi. Köpkene vakitte yaşlar aytalar özü özünden dey. Şulay kimdir yıkıdan uyangaç, kimnindir yıkı aldından, bir saytken indi mina şulay uğramda barganda dey, şulay başıma fikir kirdi dey, nişep şey meşitke barmışsın. Şundan sonra meşke bardım da meşke iyi başladım dey. Koyan bu fikir kiyle mina kişiye şulay konuline. Bu mina şul belki bizning abi babaylarının namaz okuş abi babaylarımızın kılgan dualar şulay təsir etdi. Hem bizge de mina bu istafetini alıp bizge de zuriyetler, şul nesiller, balalar, anıklar için her vakitte dua kılıp durga gerek. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim nafa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huve cewadul kerim ve semi'ud dua. Cemaat indi bugün inşallah bizning plov, şulay kişiler nazir kurbanlar kitireler, şul itlerini faydalanıp, indi mina kuşulgan kişilerinin akşalarından faydalanıp, indi mina şundi plovlarını ötkeremiz. Sıravşa buldu nişik bu işke ilişni kirtip bula, indi turudan kitirseniz de akşanı mina şunda toplayız. Hem indi anda mina koyabız plov aşıyız zalda, anda yeşik tıra şul yeşikka salsağız da bula. Indi anları mina şulay akşa jilgaş itler bulganda şulay plovlarını pişirür mümkünçiligi bula Allah bilse. Hem bugün de Allah bilse mina cimadansın şul plovlarga rahim etigiz. Şanda indi şul nazir kurbanların için dua kılıp jibeririz cimadansın. İnnel hamdelillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سلام المسلمين وأقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله